ponovo u igri. Traktori vrhunskog kvaliteta, pouzdani a povoljni. Pozovite nas. Kafe, restoran Balzak. Vrhunska usluga u prijatnom ambijentu. Posetite nas. Apsolutni komfor i udobnost. Za vaš potpuni mir. Hotel Mir, Zlatibor. BIP, ponovo u igri. Sa nama u sve zemlje Evrope. Francuska, Švedska, Švajcarska, Belgija, Holandija, Slovačka, Češka, Austrija, Danska, Italija. Siguran, bezbedan i udoban prevoz, specijalni popusti. Besplatan prevoz do Beograda na redovnim međugradskim linijama Laste u danu dolaska i povratka. Rezervacije međunarodnih karata 0900 334 334. Sigurno najbolja putovanja. Lasta Eurolines, 65 godina sa vama. Da se stvari pokrenu, Beogradski sajam vam pruža svet neograničenih mogućnosti. BIP, ponovo u igri. Traktori vrhunskog kvaliteta, pouzdani a povoljni. Pozovite nas. Poštovani gledaoci, dobroveče. Savremena politikologija, ali i praktična politika od kraja hladnog rata neprekidno traga za novim, preciznijim i jasnijim definisanjem pojmova levog i desnog u svetu politike, ekonomije pa i ideologije. Da li zbog specifičnih društvenih procesa u posljednje 2 decenije klasična podela političkih partija na levicu, centar i desnicu praktično više nije moguća? Zašto je došlo do sloma multikulturalizma? Ima li Evropa odgovor i rešenje i kakva je budućnost Evropske unije i regiona? Neka su od pitanja za mog večerašnjeg gosta. Dragan Veselinov, profesor Fakulteta političkih nauka. Dobroveče i dobrodošli. Profesore, da krenemo redom. Prodor populističkih stranaka na evropskoj sceni glavno je obeležje upravo završenih izbora za Evropski parlament. Kada ste videli rezultate izbora, koji je bio osnovni utisak? U suštini je došlo do krize identiteta Evropske unije, ne evropskog identiteta, jer on nikada nije modelarno ni stvoren, nego je došlo do krize jedne velike ustanove i do krize političke podrške iz svih uglova ove velike konfederacije centralnim planovima. Dakle, ovo je kriza jednog koncepta, no to nije još uvijek velika kriza. To je kriza u kojoj učestvuje oko 25% birača koji ne veruju više da u postojeći modeli i način postojanja Evropske unije valja da opstane, dok još uvijek ubedljivih 75% i tekako stoji na osnovnim principima egzistencije Evropske unije i ne vidi drugi put osim do duše mogućih reformi unutar i neophodnih reformi unutar Evropske unije, ali ne vidi bilo kakvo postojanje ili mogućnost futurističke alternative u odnosu na postojeće stanje. Ovo vi ste rekli uspon populističkih stranaka. Pa nje više sve su stranke populističke jer žele što je moguće veći broj glasova. Ali u Evropskom parlamentu su ušle partije koje imaju izuzetno kritičan odnos prema Evropskoj uniji. Od ekstremne desnice do radikalne levice. I to s pravom imaju. Evo sad samo da zarad gledalaca, recimo, u Velikoj Britaniji je populistička partija UKIP Nigela Faragea prvi put nadmašila tradicionalne političke formacije, konzervativce i laburiste. U Grčkoj, pored Zlatne zore, koja je radikalna desnica, druga je stranka Sirka, koja je po opisu ekstremna levica. Da. Dakle, na čelu parlamenta, vi ste to malo pre rekli, dakle, koji broji 751 poslanik i dalje ostaju
demohrišćani Žana Kloda Junkera sa 212 poslanika, socijalisti Šulca sa 187 mesta, liberali su treći po veličini politička formacija u parlamentu, imaće 71 poslanika. Dakle, Siriza koja je u Grčkoj, dakle koalicija Siriza, ona je pobedila u Grčkoj, Zlatna Zora je osvojila treće mesto. Šta pokazuje to? Dakle, zemlje u kojima napreduje ekstremizam nisu međutim zemlje u kojima je kriza najdublja ako se izuzme Grčka. U suštini, ono što vi kažete levica ili desnica, to su konceptualno potpuno različiti pristupi. Na jednoj strani, kada je u pitanju Grčka, Zlatna Zora je u suštini jedna verzija grčke nacističke partije, rasističke partije. Dok je ekstremna levica u suštini, ona jeste ekstremna, ali ona anarhističke prirode. To su konceptualne razlike koje dolaze sada na površinu zato što je došlo do jednog velikog kriznog trenutka u Grčkoj pre nekoliko godina sa finansijskom krizom, isprva sa dužničkom krizom, koja je izazvala onda različite proteste i mučenja oko pronalaženja novog rešenja. Grčka je jedan primer. Na drugoj strani je Engleska, koja u mnogo čemu ne želi ovu verziju obaveza i protekcionističke politike koje zastupa Evropska unija prema svima drugima izvan njenih granica. Dakle, Engleska ne želi da deli sve aspekte zajedničke politike i budžetske politike. Francuska na drugoj strani je opterećena pitanjima multikulturalizma, ogromnog broja radne snage, koje ona nesretno primala bez pronalaženja modela suživota, integracije, delimično čak i asimilacije. I ona uzbuđena tim pitanjima, a istovremeno i prelaženjem političkog vođstva u ruke Nemačke, rastu u njoj snage koje žele samostalnost kako se ne bi sledila tuđa politika i preuzimala odgovornost za tuđu politiku. To je ova organizacija Le Penove, koja je ona sledila od svoga oca. To su dva različita koncepta. U Engleskoj još nije porasla generalno sumnja u budućnost Evropske unije. Engleska još uvijek, i UKIP partija, ona ne odbija članstvo. Nije nemoguće da prekosutra evoluira u tom pravcu, da zahteva izlazak Engleske iz Evropske unije, što još uvijek nije unutrašnje opredeljenje ogromnog broja birača u Engleskoj. Ali Le Penova partija, Marine Le Pen, ona ide u tom pravcu i ona otvoreno želi izlazak Francuske napolje. Sad, ostaje ipak pitanje legitimiteta ovih parlamentarnih izbora koji su gurnuli u prvi plan, jeste na iznenađenje mnogih analitičara ovu verziju nepoverenja u sadašnju konstituciju Evropske unije, pa čak i u njenu uopšte budućnost. Svega nekde oko 27-28% ukupnog broja birača Evropskoj uniji izašlo na ove parlamentarne izbore za Evropski parlament. To je još nedovoljno da bi se na osnovu tog broja prosudilo kuda ide celina biračkog tela. Ali naravno, to je itekako krupno upozorenje da u Evropskoj uniji do jučerašnji točkovi slaganja jednog konfederalnog mehanizma su počeli itekako da škripe. Sada, da li evroskeptici sa desnog i levog bloka, da li se mogu naći u jednom trenutku na istoj platformi? Ne. Ili to isključuje? Ne, oni se mogu naravno naći u protestu protiv Evropske unije, ali je njihov koncept unutar države drugačije. Vi imate grčke anarhiste, njima nije ni potrebna država, jer oni žive na konceptu opštinskih samovlasti i na principu, da kažemo, komunitarnosti, koji je zastare koncept koji su nekada zastupali neke verske zajednice, kao što su Huteriti, kao što su Amiši, kao što su Menoniti, koji su kolektivno otišli preko u Ameriku, kao što su to bili delimično kalvinisti na istočnoj obali. Oni zastupaju tu verziju samostalnosti i oni će biti i protiv grčke države, nisu oni protiv samo Evropske unije. Anarhisti su u biti protiv egzistencije jake države, a drugo je Zlatna Zora, koja je nacionalistička organizacija, koja ne polazi od komunitarnog sistema, ona polazi od interesa celine jednog naroda, gde veruje da je u stanju da izgradi model na tradiciji nacionalističkih pokreta u cijeloj Evropi i nacističkog čak pokreta i partije i života u Nemačkoj. To je sasvim drugačiji koncept. On ide protiv
saradnje u okviru Europske unije, ne u potpunosti, naravno sa okolnim zemljama, jer nemoguće živjeti izolovano. Dakle, oni žele izlazak iz Europske unije, ali naravno da se ne mogu naći zajedno sa anarhistima oko koncepta same grčke države. Oni će biti za jaku centralnu vlast. Ali mogu zajedno da se nađu u nekoj sinergijskom nastupu prema Europskoj uniji. Nećemo u Europsku uniju. Ali ako izađemo napolje, oni će se potući oko različitih koncepata. Dakle, taj euroskepticizam se u potpunosti razlikuje na levom i na desnom spektru. Jeste. Što se Grčke tiče, ali što se drugih država Evropske unije. Tu opet ima razlika. Teško je reći ko je uvek na levici, ko je na desnici. Jedan deo političke prakse u Engleskoj, mirne duše bi danas mogli da nazovemo da je bila rasistička. Jedan koji su laburisti izvodili od 48. na ovamo. To je bila otvorena politika rasne diskriminacije. Da li vas plaši jačanje rasizma u Evropi? Ne, ali... Ili zar ovi izbori ne pokazuju da se u tom pravcu ide? Ne plaši me, ja se ne bojim toga da li će Evropa ostati građanska. Ona će ostati. Ali ako se misli da će u vodećim bivšim kolonijalnim zemljama sveta rasizam tek tako da nestane, to se varaju. Jedan deo kontinentalne Evrope i Engleske itekako počiva na rasističkim tradicijama koje vuče koreni iz kolonijalnih carstava. To je, čak nije samo deo jedne negativne kulture ovih naroda, on se preliva i na druge narode. Pa imate rasizam i kod nas. Njega sad ima i kod nas. Ne, ja se toga ne bojim, ali se možemo biti zabrinuti, jer ćemo sutra verovatno ući u Evropsku uniju i ponećemo jedan deo ukupnih problema sa slobodom kretanja radne snage i bit ćemo izloženi određenim problemima kojima su odavno izložene vlasti u ovim državama, a to je problem imigracije i problem adaptacije ekonomske, političke imigracije koja je ušla u zemlju, način njene egzistencije i primanja i prožimanja sa domaćinskim društvom. To je problem Evropske unije koji ona do dan danas nije rešila. To je problem gde nije izgradila uspešne modele. To je model koji je propao službeno u Holandiji od 1. januara 2013. godine, kada je Holandija priznala da je dosadašnji model multikulturalizma propao. Ali je multikulturalizam neminovan, ne u ovoj formi u kojoj je postao. Narodi ne mogu živjeti razdvojeni granicama. Mi smo odavno svi baštinici prožimanja, znanja, jezika, kultura, muzika, nošnji, menija, ako hoćete, ishrane, pesama, naučnih znanja, poezije, proze, dakle kulture u svakom obliku. Narodi se ujedinjavaju, prožimaju se, hibridizacija i tekako teče dalje. Globalizam je na sceni, otuda što imamo satelitske televizije, izvanredne komunikacije, štampu. Prema tome, nemoguće zavesti granice. Prožimanje će neprekidno teći, ali problem suživota će se stalno iznova postavljati na koji način hijerarhizovati vrednosti koje ćemo na jednoj teritoriji, u državnoj zajednici ili u zajednici sa drugim državama poštovati da bismo mirno živjeli. U nastavku dolazimo do toga, detaljnije. Populizam je u porastu u najbogatijim zemljama. U Austriji, u Danskoj. Jeste. U Holandiji, u Francuskoj, u Engleskoj. Švedskoj. Jeste. Zbog čega? Moje mišljenje da ove države nisu uspjele da pronađu način hijerarhizovanja vrednosti sa imigracijom, nisu uspjeli da se oslobode nekih nasleđenih stereotipa, gurnuli su jedan veliki deo imigracije u izolaciju, čak u preziranje, u ignoranciju, u ekonomsku bedu, izuzeli su je od prosvetnog napretka, lokalizovali su imigrantske zajednice, getoizovali su ih, izložili su ih u mnogo čemu i javnom preziru, nadajući se da će ih jednog dana vratiti natrag, da su oni samo tu gosti. Suočili su se sa drugom generacijom koja odbija da bude gost, uzima državljanstvo, ali je ne primaju kao ravnopravnog dela društvenih zajednica. I kao reakcija na to, na ekonomske probleme, zatim na političke probleme usvajanja legitimnog uticaja imigrantskih zajednica, koji istovremeno žele da postoji građanski deo zajednice, ignorisanje
tih interesa, dovelo je istovremeno do jačanja radikalizama u toj samoj imigrantskoj zajednici, koja onda zbog svojih gotovo ponekad i sumanutih poteza i poteza koji zahtevaju jednu verziju priznavanja koje Evropa nije u stanju da izdrži, niti će ikada to prihvatiti, to dovodi onda do preslikavanja radikalnih ili mišljenja u javnosti da su radikalne, osobito recimo islamisti, da su te grupacije istovremeno što je islam ili muslimanska imigracija u Evropu ili neke druge. Da postoji jedan identitet. Dakle, da li je ta kriza identiteta najveći problem s kojima se suočava Evropska unija u ovom momentu? Naravno, pored ekonomskog. Jeste. Između ostalog, jeste. Kad kažem između ostalog, mislim da je problem organizovanja, primanja. Kad smo otvorili državne granice i primili spoljnu radnu snagu, koja se razlikuje po boji, koja se razlikuje po svojoj kulturi, koja se razlikuje po svojoj jeziku, koja se razlikuje po svom sistemu vrednosti, koja se veroispovedno često razlikuje. Kada smo je primili na svoju teritoriju, onda smo morali i da stvorimo jedan sistem adaptacije nas na njih i njih na nas. To nije urađeno. Komunisti su pod Morisom Torresom u Francuskoj otvoreno zastupali ideju getoa. Da strana radna snaga iz Magreba, dakle iz Severne Afrike, koji ulazi Alžir, Maroko, Sudan, drugi, dakle Crna Afrika, Čad, Niger i tako dalje, koji ulaze u Francusku, da njih treba smeštati na posebna mesta. Getoizacija. To je getoizacija i da oni valja da zadrže u celosti svoju kulturu. To su zastupali francuski komunisti. To su zastupali u izvesnom smislu i laboristička partija Tonija Blaira je to zastupala, koja je gotovo dovela do jednog nemogućeg rešenja u Engleskoj. Za malo da je to suludo rešenja gotovo. Za glas ili dva nije prošlo? Za jedan glas. Za jedan glas. Za jedan glas u parlamentu, da vi više ne možete... U Donjem domu. U Donjem domu, koji donosi zakone. Tako je. Zarad gledalaca. Da vi u stvari niste u stanju, kao građanin Engleske, da govorite o tuđoj veroispovesti preko karikatura, niste u stanju, ne smete da kažete podsmehom, ne smete da upotrebite izvesne reči koje bi se mogle shvatiti kao uvreda, iako niste želili da uvredite, da dobijete 7 godina zatvora zbog toga, da dobijete novčanu kaznu koja nema granica i tako dalje. To je radio Tony Blair i laboristička partija, koji su zavodili jednu vrstu rešenja gde domaća zajednica u suštini nema pravo da se kritički odnosi prema uvezenim vrednostima imigranata, a obrnuto malo toga čini da imigrante u suštini uvede u društvo. Čak zabranjuje asimilaciju, zabranjuje integraciju, što je u Holandiji su se političke stranke dogovorili da neće dozvoliti izraz asimilacija. Da neće dozvoliti asimilaciju strane radne snage. A zašto ne bi, ako to ova želi? Zašto ne bi? Izbacili su izraze integracija. Zašto se ne bi integrisala, koja i želi strana radna snaga da uđe u pore našeg društva, jer ne može živjeti na marginama? Zašto zabranjujemo te izraze i zašto ne omogućimo stranoj radnoj snazi, kad smo je već primili, da uđe u pore naše društva i da prihvati naše vrednosti? Već je teramo da ostane na vrednostima koje mi inače smatramo primitivnim. Mi inače te vrednosti smatramo manje vrednim od naših. Teramo je da ostane lokalizovana. Ne želimo da uđe u naše vrednosti i onda ju stvari držimo bočno po sebi. Pošto je držimo u izolaciji, pa naravno da će kad tad druga ili treća generacija da krene na bunt. Ona nikad neće da se vrati u zemlje poreklo svojih očeva. Ona tu ostaje i tražit će za sebe pravo. Jedan deo tog bunta krenut će čak i u terorizam. Da pojasnimo, mnogo tema smo otvorili. Da sistematizujemo. Pre svega vezano oko definisanja pojmova levog i desnog. Čini se da klasična podela partija na levicu, centar i desnicu više nije moguća. Hajde radi gledalaca da pojasnite šta je to levica, šta je to desnica, šta je to centar. Kako je to nekada bilo, dakle u 18., 19., pa negde do sredine 20. veka, kako je to danas? Da, pa dobro, to bi morao biti kratak samo kurs iz političke istorije, ali zaista vrlo kratko sa rizikom, naravno, da u nekom pogledu to bude i naravno onda i neminovno površno.
Izrazi potiču iz Žirondinskog parlamenta, iz Francuske. Dakle, u toku Francuske revolucije, kada je Žirondinski parlament stvoren, onda je na desnom krilu u parlamentu, desnu stranu sedišta su zaokupljali aristokratije i plemstvo. A na levoj strani je sedela buržuazija, sedeli su šegrti, sedeli su zemljoradnici. Dakle, ovamo na desnoj strani je sedela aristokratija, stara monarhija ili stari režim, režim L'Ancien, oni su tamo sedeli, na ovoj strani je sedela buržuazija sa radništvom i seljacima. To u centru... Bogati i siromašni. Stari režim na desnoj strani, na levoj strani, onaj deo stanovništva koje podržava uspon građanskog društva, želi ukidanje monarhističkih privilegija, aristokratskih privilegija, želi sekularnu poziciju Francuske, želi da crkva bude udaljena iz političkih poslova, što su učinili. Oni su radili na kraju da imovina katoličke crkve u Francuskoj pređe u ruke države, tako je da danas Francuska zemlja u kojoj katolička crkva nema imovinu. I dan danas, jel da? To je ondašnja situacija. Naknadno u Evropi reč desnica se više vezivala za nacionalističke i za krupno kapitalističke interese, u izvesnom smislu za liberale također, dok je levica, taj izraz počeo polako da se upotrebljava za radničke partije i zemljoradničke partije, ali ne junkerskog tipa, ne veliposjedničkog tipa, već za seljačke partije koje su sitnost, za partije koje su se borile za interese sitnih sopstvenika, porodičnih gazdinstava. To je bila levica. Dakle, i sindikalni pokreti u tom pravcu. Preko sutra levica će da evoluira u socijaldemokratske, u komunističke, socijalističke organizacije različitih opredeljenja, a na desnici će ostati nacionalisti, ostaće krupni posedi, ostaće, dakle, krupna kapitalistička buržuazija, ostaće na neki način i liberali, ali postepeno, osobito od Drugog svjetskog rata na ovamo, pošto će se smanjivati u sredini jaz između bogatih i siromašnih, stvaranjem srednje klase, gdje će budžet istovremeno bude socijaldemokratski. Koliko god da ga napadamo i koliko god da pokušavamo različitim preko teorijskih pristupa u politici da ga smanjimo u korist poreskog oslobođenja i rasterećenja stanovništva, socijaldemokratska tekovina velikog budžeta ostaje. A to su onda sada velike subvencije za poljoprivredu, za određene industrijske grane, za nezaposlene. To su sada besplatne bolnice, to je školstvo itd. Taj aspekt sredine ostaje. To više ne osporava ni krupna buržuazija, ni krupni zemljovlasnici. Naravno da levica to također ne osporava. I kako je u suštini... Tu su izbrisane granice. Tako je. I kako je to u suštini interventna uloga država, tu u centru, da miri krajnosti, a da osigurava jednakost, onda u biti levice i desnice više nema u tom starom značenju. U novom, u današnjem, kada pogledamo partije u Evropi, dakle, imamo partije koje su jasno profilisane kao partije ili stranke desnice, ali čini se da je na levici potpuna situacija nejasna, kao i oko centra. Koje su to danas u Evropi partije levog ili desnog centra? Socijaldemokratija se zbunjuje danas u Evropi. Je li ona iščezla, nestala? Ne, ona još nije. Neće nikada ni iščeznuti. Jer u suštini, osobito poslije Drugog svjetskog rata, to što je Evropa postigla, to je postignuto zahvaljujući levici, doduše u saradnju sa demohrišćanima u Nemačkoj i u Italiji. Ona ne može da nestane. Zato što ona će nestati ako nestane srednje klase. A to je nemoguće. Prema tome ona će ostati. Ali ona je u krizi identiteta, ona je u krizi programa. To su problemi evropske socijaldemokratije. Možemo da uđemo u to, ali čini mi se da bi morali ulaziti onda u pojedinačne aspekte te krize. Zbog krize, da kažemo levice, koja uporno zastupa velike budžete, koja valja da odlaze na jednakost, a istovremeno ti budžeti cure na različite strane i nema dovoljne kontrole, jedan broj, naravno, političkih snaga želi povećanu kontrolu onda u svojim zemljama, da ne bi u centru, u Brislu, taj novac išao kako ide na različite strane. I dok se ne osigura kontrola i dok se na neki način ne osigura, kako da kažem, finansijska
stabilnost u svim zemljama podjednako, rašće želja da se izvučemo iz Evropske unije. Ostavite vi socijaldemokratske snove, neka oni sanjaju koliko god hoće. Mi hoćemo da se izvučemo onda vani, da ponovo zavedemo svoju valutu, da ponovo zavedemo svoje interno zakonodavstvo, koje doduše nikad ne može da bude potpuno nezavisno s obzirom na međunarodno pravo, međunarodne povelje i tako dalje, ali hoćemo veći stepen autonomije u odnosu na centar nego što je do sada to bilo. Šta je sa liberalizmom? Šta je sa liberalima? Ako mislite na klasične liberale, njih odavno nema. Njih odavno nema. Naravno, oni su istorijski preživljene ideologije. Naravno da ima neoliberalizma koji se svodi na to da se umanje pre svega trgovačke prepreke i politika subvencionisanja unutar država. Ta verzija neoliberalizma polako gura Evropsku uniju u tom pravcu isto, jer to je veliki pritisak Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije i onih država koje nemaju pre svega agrarnih problema na svojoj teritoriji zato što imaju posebnu vrstu poljoprivredne proizvodnje i nisu nikad imali seljačko gazdinstvo. Evropa je počivala na seljačkom gazdinstvu i ona izgradila sistem protekcionizma da bi branila seljački posjed, da bi osigurala pre svega svoju unutrašnju potrošačku bezbednost i ratnu bezbednost u slučaju nekog novog sukoba. Neoliberalizam u biti pobeđuje. I on u suštini ide u izvesnom smislu sa levicom. To je interesantno. Zato što zahteva bliži je levici nego desnici. Jeste. Zato što zahteva slobodu kretanja, slobodu zapošljavanja, on zahteva umanjenje carina, on zahteva potrošačke slobode, on traži povećavanje jasnoće u standardima. Tako da je on u suštini bliži interesima levice nego što bi bio toliko blizak nekim nacionalističkim, populističkim pravcima koje žele izvlačenje iz te verzije globalne ekonomije. Šta je sa našim regionom? Da li su različite agende ekstremne desnice i ekstremne levice u Evropi i u regionu? Mi nemamo ekstremnu desnicu više. Hrvatska, vidimo HDZ, Tomice Karamarka da je pobedio. Janša u Sloveniji. Bosna, Srbija, Crna Gora, Makedonija. Mi smo imali ekstremnu desnicu koja nije imala ekonomski program, već imala politički program osvajanja teritorija i u suštini tlačenja drugih naroda u korist jedne verzije proširenja teritorija. Ta koncepcija je propala u ratovima, međunarodnim otporom, a danas u Srbiji ona više nema političku podršku značajnih snaga, što se vidi iz ove vlade koja je evoluirala iz prethodnog stanja. Kada nije bila za ova rešenja, sada je za rešenja koja je, nažalost, propustila naša zemlja da sledi još 90. godina. Da mi na svu sreću više nemamo tu verziju političke desnice. Mi imamo desne snage koje postoje, naravno struje, u različitim segmentima društva, po različitim ustanovom. Imamo čitave ustanove koje su anahrone ili u političkom smislu su reakcionarne, kao recimo Srpska pravoslavna crkva koja nije u stanju da se smesti u savremeni evropski kontekst, ni na koji način. Ali ona nema, kao ni ove druge, da kažem, desne struje, one nemaju nikakav više značajnu političku poziciju. Hrvatska, Bosna, Slovenija, Makedonija? Nema. Tu se ne da to beležiti. Šta je sa desnicom u tim zemljama i šta je sa levicom u tim zemljama? Ne može se tako više razgovarati. U Sloveniji raste također jedan nenacionalizam u odnosu na, to je završeno 90. godina u odnosu na Jugoslaviju. Slovenački nacionalizam je bio zdrav. On je nacionalizam 19. veka koji se spojio sa liberalnim zahtevima. Dakle, da se izađe iz jednog totalitarnog društva preko nacije kao poluge da se uđe u građansko društvo. To je bio savremeni nacionalizam, to je bio progresivni nacionalizam Slovenaca. Kod Hrvata ne. Toliko. On je već bio oštećen. Kod nas također. Slovenačka nacionalizam danas nije protiv integracije s Evropskom unijom, već je protiv određenih rešenja u Evropskoj uniji koje Slovenci misle, bar jedan deo političkih snaga, da im ne odgovara. Ali to se odnosi na pojedinačna ekonomska pitanja. Ne postoji, koliko ja znam, u Sloveniji nikakav ozbiljan politički pokret koji bi želeo da izvuče Sloveniju iz evropske zajednice, da kažem, naroda iz te ustanove. Srbija od leve do desne opcije. Rekli ste da više u Srbiji nema
ekstremne desnice? Da je ona poražena, pobeđena, da ona u suštini nikada nije ni bila? A u Srbiji više gotovo da nema jasne partije, jasnih ideologija. Vi više to nemate. Ali ima li kada smo kod ideologija, postoje li u Evropi jasne ideologije? Ili je i u Evropi došlo do toga da se ideologija... Ako imate veliki državni budžet sa smanjivanjem nejednakosti, sa omogućavanjem razvoja šansi za sve, onda tu ni nema mesta velikim ideološkim razlikama. Kad dođe do krize, onda se velike ideološke razlike pojavljuje. Dogod je mir, dogod vlada izvesna politika ujednačavanja, obuzdavanja ekstrema, tu nema razloga da postoje velike ideologije. Tu se pojavljuju razlike od pitanja do pitanja. Da li ćete da dozvolite abortus ili nećete, da li ćete da dozvolite, da li deca valja da idu u školu sa 6 ili 7 godina, da li kamatna stopa, što je bilo lepo da se takva diskusija kod nas vodi, da bude u centralne banke 4%, 3% ili 5%. Tu se razlikuje na pojedinačnim pitanjima, ali ideoloških, konceptualnih razloga, u pogledu kako bi trebalo društvo da izgleda. Takvih razlika nema. Ako bi postojale takve razlike, to bi bili veliki konflikti. A da li je dobro što živimo u vremenu bez ideologije? To nije. Mi živimo u vremenu bez ideologija. Tako je. Ali živimo u vremenu ideologije jer je pobedila jedna mirnodopska, jedna građanska ideologija civilnog društva, demokratije, slobode reči, slobode štampe, slobode putovanja, slobode zapošljavanja, slobode kretanja i tako dalje. Ta ideologija, ta liberalna ideologija je pobedila i to je dobro. Ali nije dobro što nema ideologija. Velikih ideologija više nema. Pa ovo je velika ideologija. A koja druga bi trebalo da postoji? Možda samo neka koja će da negira ovu. A ne vidi se da je na pomolu takva. Izgleda ponekad da su u pitanju neke, ja bih ipak kazao, ekstremističke struje. Da pokušavaju da pokrenu neku verziju alternative. Jedinu alternativu koja je ozbiljna, a koja neće imati šansi, to je islamistička. Koja pokušava da nađe sebi i mesto pod suncem i u Evropi, i u evropskim državama. Neće to uspjeti. Jer je to jedna radikalna, to je jedna ultraradikalna, ultraregresivna politička koncepcija i ona ne može da nađe mesto, ne može da nađe političkog domaćina u Evropi. Može samo da tlači u svojim redovima ljude u islamskoj, muslimanskoj emigraciji iz različitih zemalja, a čak ni tu ne. Mi ponekad ne opravdamo... Može li pronaći... Nisu oni ujedinjeni. A na Balkanu? Ne, nisu oni ujedinjeni. Pa, mi imamo u suštini samo jedan ekstremistički pokret koji finansira Saudijska Arabija pre svega, a to je vehabistički pokret. Ali on nema kulturno korena u samim našim muslimanima. Dakle, u Slovenijima koji su primili islamsku veru u 15. 16. veku i tako dalje. Mi imamo evropski islam u Srbiji. On nema nikakve veze sa islamističkim pokretima koji se događaju u nekim arapskim zemljama, u nekim zemljama Azije i dole u Crnoj Africi. Mi imamo evropski islam. Njegova prva osobina je sekularna pozicija. Ne postoji muftija, pa čak ni veoma radikalni. Jedan u Novom Pazaru. Ne postoji ni jedan muftija u Srbiji koji će biti protiv sekularizma. Naprotiv, svi zastupaju sekularizam kao uslov opstanka i muslimanske zajednice. Za razliku od islamista koji pokušavaju da razviju sada jednu verziju discipline, da razviju jednu verziju zajedničkog kolektivnog života islamskih zajednica, misleći da će sutra da te prerazmnožene zajednice u Evropi svojim brojem preuzeti vlast i nametnuti svoju političku, ekonomsku i socijalnu ideologiju, nemojte smetnuti s uma. Svaka mediteranska religija u stvari je i politička ideologija, ona je socijalna ideologija, ona je ekonomska ideologija. Taj pokušaj neće uspeti, znate. Nametnuti ženama da nose neprekidno marame, mada u Evropi je normalno do juče bilo i još uvek i u našim zaostalim agrarnim krajima normalno da žene nose maramu. To stiže iz jedne hrišćanske stare interpretacije da je žena odgovorna za slom sveta, za zlo i da ona mora da se pokrije kako ne bi izazivala nevini muški deo stanovništva. Ta verzija religioznog porekla u nošenju marami kod nas ne može da se obnovi preko muslimanskog pritiska.
tim pre što su kod nas muftije početkom 50. godina prošlog veka, muftije su bile nosioci zahteva da država donese odluku o zabranji nošenja feredža. Ali kada smo kod ideologija, evo u Francuskoj, stranka Marine Le Pen, Nacionalni front. Dakle, u Francuskoj vidimo da je ta nacionalistička, ako hoćete, ideologija u usponu. Da je ona iz godine u godinu sve popularnija, sve jača. Takva je situacija u Grčkoj. Takva je situacija u Austriji. Dakle, u Evropi ponovo je na delu, ili se to bar tako čini, dakle, da se pojavljuju ideologije. Nije sve, kao što ponekad žele neki analitičari da naglase, nije sve u rečima Marine Le Pen loše. Niti je sve loše u onome što govore engleski protivnici pojedinih rješenja u Evropskoj uniji. Nije mnogo toga, hoću da kažem, ne možete ni Angeli Merkel da uputite reči prekora zato što je rekla da je multikulturalizam mrtav. Jeste, model je ovaj mrtav. I David Cameron, premijer Britanije. I ne mogu ljudi koji dolaze u naš dom da nameću rješenja koje smo mi davno prevazišli. Nemojte misliti da Evropa ne zna za rješenja koje nude pojedini muslimanski ekstremisti. Mi smo do juče imali strašna rješenja u Evropi. Znate, za one koji govore drugačije. Mađarsku, zaboravio sam Mađarsku. Smo strašna rješenja. Viktora Orbana. Evropa imala teža rješenja protiv onih koji su bili protiv vere. Mnogo teže, znate. Ali pogledajte Mađarsku, profesore Veselinov. Dakle, Viktor Orban... ako Francuska, jedna vodeća misao, građanska misao, ne želi da izloži žene torturama, da žena mora disciplinovano da nosi jednu određenu vrstu tkanine, jednu određenu vrstu boja, jednu određenu vrstu dizajna. Dakle, ako ona mora da ponese osudu, da je ona izazivač nevolja i zato mora da bude pokrivena, da ne bi atraktivnošću izazivala, to je napad na evropske vrednosti. Mi Evropljani se divimo lepim ženama. Mi se divimo lepim muškarcima. Mi se divimo lepim oblicima. Mi volimo dizajn. Mi volimo da unapređujemo i tkanine, i boje, i modu. Ako se nameće jednom broju islamskih žena i muslimankama da tako izgledaju, mada one možda čak i misle da one same odlučuju da će tako izgledati, nije to baš tako. Zato što ukoliko se ne ponašaju na način na koji joj ekstremisti nameću, ona će biti izopštena iz svoje unutrašnje zajednice koje živi ovdje. I kada Francuska kaže ne možete u javnim službama da nosite odeću koja ima verski disciplinovani prizvuk, to ne možete da činite. Mi smo to prevazišli. Dakle, mi znamo koja je nevolja toga. Mi ne kvalifikujemo žene izazivačima socijalnih i društvenih nevolja i nevolja čovečanstva. Ovo, dakle, jedan način ponašanja žena, njihovog oblačenja na kojih teraju muškarci, u suštini je za nas danas neprihvatljiv. Tako da ako se ide protiv tih rješenja, a to je zabranjeno na javnom mjestu nositi, takvu verziju u Francuskoj, odeće feredža ne može da se nosi. Nemojte da mislite da je to njihovo rješenje. Sami muslimani su to zahtevali, jer to je antikoranska nošnja. Ja ću vam ponoviti, muftije su kod nas, imami, centralni imam je kod nas bio nosilac ideje da po republikama u Jugoslaviji su donesu zakoni protiv feredže, čak i u Srbiji je bila među posljednjima koja je to uradila. Bosna je bila među prvima. Komunisti čak nisu ni shvatili zbog čega bi zabranjivali muslimankama da nose feredž. Muftije nisu naterali. Zato što jednostavno, ako neka žena nosi ovakvu togu, ona ne može da bude automehaničar. Kako će biti? Kako će normalno raditi za mašinama u mašinskoj industriji? Kako će raditi? Kako će raditi u servisima? Ona nije u stanju to da radi. Dakle, oni su se priklonili jednom modernom društvu. Tako da ta verzija, uslovno da kažem, šerijatizacije islamskog sveta na nekim teritorijama, u Francuskoj,
nešto malo manje u Engleskoj. Engleska lakše izlazi na kraj sa tim od Francuske, a Francuska tvrđe je nastupila prema ovim zajednicama. To neće uspjeti. Ali ako se pokuša ići u tom pravcu da muslimanska zajednica ima pravo da izgleda kako ona hoće i da može da tlači svoje članove zajednice, da može da naređuje, da ih kažnjava, i to veoma surovo da ih kažnjava, da ona može da onda ima svoje sopstvene zakone, gdje će ti zakoni paralelno da postoje sa francuskim zakonom i gdje se tera eventualno francuski zakon da prizna izolovane šerijatske odluke muftijskih organa u okviru muslimanske zajednice kao da su donete od strane centralnog francuskog zakona. To neće proći u Francuskoj. I ako Marine Le Pen kaže to ne može, ne može. To nije u pitanju ekstremizam ili nije u pitanju desni populizam. To u Evropi ne može. To ne može u Srbiji. To ne može nigde. Jer mi smo prevazišli, kad govorimo o evropskom kulturnom krugu, to kod nas ne može. Zašto je došlo do sloma multikulturalizma? Iz dva razloga. Najmanje iz dva razloga. Multikulturalizam nije opšte zamišljen u ovakvom modelarnom smislu kakav je postojao u Evropi. Kada je završen Drugi svjetski rat i kada je pod uticajem Franklina Roosevelta i njegove žene Eleonore došlo do formiranja Ujedinjenim nacijama, to je njegova ideja, da se formiraju Ujedinjene nacije, kada je došlo do formiranja grupe koje će napisati povelju o ljudskim pravima, urođenim ljudskim pravima, nepovredivim ljudskim pravima, što inače nije evropska ideja, to je stara i grčka i druga ideja i neka religijska ideja u islamskim teološkim strujama je također to nekad bilo. Tada je zamišljena povelja o ljudskim pravima da brani individu od terora države zbog iskustva, strašnih iskustava Drugog svjetskog rata, gdje su ljudi stradavali. Kada je doneta povelja koja brani građanska prava, prava čovjeka da učestvuje u političkom životu, jedan čovjek, jedan glas, pravo da se menja političko uverenje, prava na slobodno ispovedanje veroispovesti i napuštanje veroispovesti, prelaska iz jedne u drugo ili izlaska iz vere u potpunosti. Između ostalog, dakle, prava na demokratski život, pravo na slobodu, na čast, dostojanstvo i tako dalje. Kada je to formirano, to je svega 30-ak paragrafa koliko broj povelja o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, onda je vrlo brzo došlo do protesta nekih zajednica, američkih antropologa, koji su zahtevali da se uvede pojam odbrane kolektivnih prava. Na iskustvu stradavanja pre svega jevrejske zajednice u Evropi, ali i nekih drugih naroda koji su kolektivno tlačeni, ne pojedinačno kao pojedinačni protivnici nacističkog i nekih drugih režima. I tada je uspostavljeno dvojstvo. To dvojstvo je dovelo da je levica u Evropi stala sada da brani razne kolektivitete izvan Evrope, to su narodi koji su bili pod kolonijalnom vlašću. Neka se oni brane od naših metropola, od Francuske, od Engleske, neka se oni od njih brani, imaju pravo na antikolonijalnu borbu na svim ideološkim pozicijama, samo da se izvuku iz toga. Nije bilo socijaldemokrata ili socijalisti ili komunista u Evropi koji nije branio pravo naroda u kolonijama da se brane svim mogućim ideologijama. To istovremeno glorifikovanje kolektivnih prava dovelo je naknadno u Evropi, kada se Evropa otvorila za stranu radnu snagu, ne sa istoka u okviru Evrope, nego i svojih bivših kolonija, to je sada dovelo do obrta. Ta kolektivna prava pojedinih naroda, kad su ušli u Evropu, stala su se sada u Evropi segregacionisati. Ta kolektivna prava ne smiju da se diraju. Sve kulture imaju pravo na poštovanje. Sve vrednosti kulturne imaju pravo na poštovanje. Evropa je iskusila da to nije tako. Nemaju sve kulture pravo na poštovanje. Nisu sve kulture jednake poštovanje. Nemaju sve kulture pravo na sutrašnji dan. Ne možete kulturu ropstva podržati u Evropi. Ne možete, dakle, taj egalitarizam ne možete kulturu mnogoženstva podržati u Evropi. U Parizu početkom 2000. godine imate 200.000 porodica mnogoženičnih. 200.000 porodica gdje muškarac ima više žena. Samo u Parizu. Evropa to ne podnosi. Dakle, ne može da dođe do odbrane prava tih kultura koje promovišu ili zastupaju ropstvo,
koje proganjaju i tlače žene, koje ne dozvoljavaju ljudima da menjaju veroispovest ili da izađu iz veroispovesti, koje ne dozvoljavaju da se na drugačiji način živi nego u okviru njihove zajednice, ta verzija koja se razvila u Evropi u suštini je bila neko vreme poštovana. Francuzi su ih hteli. I hteli su da oni tako žive. I komunisti su tako hteli, i ono što bi vi kazali desnica, i oni gurali su ih uvek u gete, po strani. 1/3 Marselja je takva da čovjek ne sme da uđe u te krajeve. Tamo zakon nije prodrao francuski, nego ostalo i njima. Neka se oni sami tamo bave, muslimani samima sobom. Ali zbog toga što su ih segregirali na taj način, govoreći da su sve kulture jednake pažnje, a jednake pažnje nisu zato što smo ih izdvojili u geto i ne dam im da se asimiluju, onda je to dovelo do problema. Dragan Veselinov, profesor Fakulteta političkih nauka, bio je vaš i moj večerašnji gost. U nastavku programa želim vam prijatno veče i laku noć. Otkrite na vreme i sprečite bolest. Pravovremena i tačna dijagnoza u savremenoj medicini je prvi korak ka izlečenju. Vrhunsku dijagnostiku možete dobiti u Dijagnostičkom centru Hram, prvom privatnom dijagnostičkom centru u Srbiji, na aparatima za magnetnu rezonancu, multislajsnom skeneru i 3D color doppleru. Znanjem do zdravlja. Kako rade mobilni telefoni, čipovi, savremene elektrane, roboti, laseri, dijagnostički aparati. Kako razvijeti modern hardver i softver od poslovnih aplikacija do računarskih igara. Dođite na Elektrotehnički fakultet u Beogradu da istražujemo i učimo zajedno. Vrhunsko obrazovanje za sigurnu budućnost. Visoka zdravstveno-sanitarna škola Visan upisuje studente na studijske programe. Strukovni sanitarno-ekološki inženjer, strukovna medicinska sestra i strukovni fizioterapeut, kao i na specijalističke studije za strukovnog sanitarno-ekološkog inženjera specijalistu i strukovnu medicinsku sestru specijalistu. Informacije na telefon 011 307 6472. Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija Visan. Škola za budućnost. BIP. Ponovo u igri. Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija geografska institucija u Srbiji. Na fakultetu studira 3.500 studenta, a osnovao ga je pre više od 100 godina najpoznatiji srpski geograf Jovan Cvijić. Geografski fakultet obrazuje buduće geografe, turizmologe, prostorne planere, demografe i geografe životne sredine. Na fakultetu se organizuju osnovne diplomske i doktorske akademske studije sa ciljem širenja geografskog obrazovanja u Srbiji. Stvari pokrenu. Beogradski sajam vam pruža svet neograničenih mogućnosti. Traktori vrhunskog kvaliteta, pouzdani a povoljni. Pozovite nas. BIP. Ponovo u igri. Apsolutni komfor i udobnost. Za vaš potpuni mir. Hotel Mir, Zlatibor. Kafe, restoran Balzak. Vrhunska usluga u prijatnom ambijentu. Posetite nas. Sa nama u sve zemlje Evrope. Francuska, Švedska, Švajcarska, Belgija, Holandija, Slovačka, Češka, Austrija, Danska, Italija. Siguran, bezbedan i udoban prevoz, specijalni popusti. Besplatan prevoz do Beograda na redovnim međugradskim linijama Laste u danu dolaska i povratka. Rezervacije međunarodnih karata 0900 334 334. Sigurno najbolja putovanja. Lasta Eurolines, 65 godina sa vama. Misteriozna priča o sudbini dve najveće hrišćanske relikvije u vlasništvu dinastije Karađorđević skrivane u Crnoj Gori. Uzbudljiv triler o tajni koju krije ukradeni plavi safir sa ogrlice Majke Božije. Dosije Bogorodica, Vanja Bulić i Vaša Laguna. Traktori vrhunskog kvaliteta, pouzdani a povoljni. Pozovite nas. BIP. Ponovo u igri.